আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা মথা দল থেকে প্রতিনিধি দল বিডিও মহাশয়ের কাছে আজকের আমরা যে ডেপুটেশন সামিল করার জন্য রওনা। 125 amendment দাঁড়িয়ে বিল পাস মা খাই না আইকু জবা চলি Banyak baik sini jodoh media sono. Ini sini jodoh nasemen Tripura haste genare. Sini block deputation to the governor of Tripura. Sini jodoh nasemen sini kaitan je demand noti. Bila waktu noti prasa ekor noti ye. Je abno dati implement kena ni bagai. Next point itu sini 125 amendment bill abu pass kena ni bagai. Tapi BC election dari ke kena ni bagai. Dari power point kena. Tapi semuka 2016 no je BC election ang mani. GP election ang ipakya, municipal election ang ipakya, 2023 election ang ipakya. Hindu tabuk sa zorat naam hai election kerja. So ang point ay abo government of Tripura ni totally failure. Je proses orang tongai lah, bon itu tadi failure ni bagai, seng tongai mandia, seng sini Tripura sini mantai sok je BC level tu je mana tongai, abor itu tadi tahu bangun stop ngai, abor tahu corruption coli tongai sini, abor mana seng sawo, je tini seng orang 5,000, sini orang jauh tu tongai sini risau mungkin jauh tu, YTF, TWF, Tripura Mothani block presidents, zonal chairman jauh tu khai seng tini orang risau mung RD block video ni thani seng khai deputation ya farkan, or deputation ya farkan thani sini tini sudah or risau mung simia, kereng jaga, sarat Tripura hastani jauh tu block tongai, jauh tu jaga tini or deputation jaga itu, kami hamba seng nayo Tripura Motha YTF, TWF, TISF seng nayo sini Tripura sini future generation jeta abo androgun drangin manago taklai tulas abo ini seng salbrung basai tong Tripura sini bagi beskang ago isam bagai abo nang koine Tripura soro nang koine ni musungu bisas khai je seng sini o chobawo thansa tongai thansa to hangka bebon possible na hesi kintu seng bag jagai thang angkai khoroksa bag jagai thang angkai abo kuno possibilities khai kobangma borok sungu tini tai busuk thansang sinai busuk thansang hi man khaisi Tripura sa jetona ni bising busuk thansang hi man kha nang saksana wan sui ne hesi tabu kobangma bedek asaja tabu kobangma piring perang laja baksa boisang so BC election gana khaba ulang ke sing agi o BC election ti kok sai phai hesi বিধান সভা পবিত্র বিধান সভা সিনি যত MLS কক্তি সেই তম গ্রেটার Tripura land বিধান সভা কক্তি সেই তম সিনি BC election জাদি দেরি খানা ni bagai abo nugedi YTF, TWF, Tripura Motha, TISF ni joto waria semua. Ani kapang ni hamzang mate cibai, ya faro te coba ni cibai. Naru joto no Saimano, tini Tripura haste genangai. Sini o deputation, tam niti o deputation. Abo kebang ma lukurok sia, thancawa hamzagi mania, thancawa phaimaya kebang ma borok tong hai. Tini sini or deputation ni points. Sini Tripura tripartite agreement, government of India, government of Tripura, they Tripura Motha by the agreement signed kemani 2nd March 2024. A agreement signed khaizamati sing tini to the governor. Through video kaya sing abo dati implement khaina ni untung nei central governor sing or deputation do. Second point tongo BC election village committee nirbachon last 2026 2016 ngai thangmani tabuk 2024 ngai tongkha Tripura sana discrimination khaye Tripura sana khagai ADC area no khagai all government tabuk je discrimination ng tongmani tiye Tripura Motha nai tongmalia abniti sentini deputation. Second point. Third point, 125th amendment bill of the Indian Constitution. Or 125th amendment bill ng hangkai sini Tripura Raijawo sini direct funding hoite kebang ma tabuk tebo subida abono dati bill pass khaye suru Tripura haste wasimia across the northeastern state of India.
Abono 125 amendment bill pass khaidinai sing tini or deputation naman haisi. Tini or deputation phainai chobani takuktai bukuksong. Norong nang belanja paifle hamai maru. Tamni hinba. Norong ni poito, norong ni bishas, norong ni yok sama mana musman bobagra ni bisingtei. Norong no phayan bihin jo to nang salute khayo haisi. Sini dofa kelungi tongma jarawo. Kebang mas sungno oroi kore khayo nam jarawo. Sini bagai Ishwar mutani rupnai acai family sini se sini Maharaja Pradut Bikram Kishore Manika Bahadur haisi. O jarawo sung logiri mani hangkangkai. O jarawo sung mono poito chai mani hangkangkai. Ti prasani kepalni birman tai kaglia haisi. Aboni bagino ang sanani nayo. Sini tini all block deputation mani bisingtei. Bus kango table deputation kotor na haisi. Bus kango hangkai sung na hangkai DM ni thani deputation na district wise. Amono karibo hingya hangkai bus kango direct governor house bus kango Agartala thangai deputation ni haisi. Sung poito ma tongnai ready ma tongnai haisi. Je dofani chobano poito tangya a dofa salso komori thangnai. Asai maha nini apao kring hangkai tong thaiboni ni salso komor nai haisi. Aboni bagina sung tini o chobano belenya kubui belenya ketharangai sing poito ma changai sini bobagrama. Tini sung o deputation e paimani yagulo ang koinai sini joto am chani sini khakaham warriors rok TW bungtung YT bungtung Tipra tangtung bus kango thansa kaisa baksa kai bobagrani yapri semawa sung naharai bonor logirin thanai thiasak jora Tipra so yok sama maya sakhaisi. Sini one last fight tabu payako. Sini one last fight afrong nai. Jepur Tipra soro Greater Tipra Land tai Indian Constitution permanent solution manai afrong na sini one last fight haisi. Abonor jotono poito machanai poito matongnai khama longnai haisi. Abono karinyo ang tini noro jotono hai hambai noro tini o deputation family bagai ang koine thang tini bo kaham kerengke thangai gari gura kaham ke mal khumrok salok lai no kaham kerengke sogonya bagai ang Ishwar ni thani nongno phani suri jao noro jotono kaham kereng thangai sini buskango sini je kuno bobagra bai dagi mani jagulo central bai dagi jani jagulo sung abno tebo krak kaham kai sung tebo chowa ma khalini nai ani ko korono paikya jotono khulum baikya bobagra aiglok thung Tipra motha TWF YTF TISF aiglok thung Tipra sa tebo kuzo kanang thung Tipra sa dati nang mathang